Ka BNP kaseng san perthei kabalarim hakari Bangladesh kabalaseng haus nam cijar naspa nyepopra dau ziur raman kalawan hakabor haden arpeutulik nam AA haden bakal jopsuk hak election jongkari Bangladesh ka Bangladesh Nationalist Party lani BNP kabailam khamat dau tarik raman kala job hado arspa khandai telikisit nakilai spa san peutulikisit Kibadon haka parlemen jongkari Bangladesh karbaka Bangladesh Jamar Islami lani BJI kala job nyebunyo tulikisit Barkat National Citizen Party lani NCP kabalong ka parti khana ka parti kabadang sudap seng house nam arjar posan kala job nrutuli naki laispa san putulikisit haden kajiki kabajor hagri Bangladesh house nam arjar posaw wat daki samlajen set kilakmi lenti triang ban peni ban wanra ia kejikala handre pause ki nong sosnong jongkari Bangladesh ki lepan ia ka result ban penjob ia ka parti kabalarim kabaki shania bat penjob hado arspa khandai teli nakilai spa sanpeu tuli kisit ki belam khaman ka NCP kilado ia ka jingshania naki paiba jongkari Bangladesh haden ba kilasdang ban penedai porlok bat kaseng Bangladesh Jamar Islami lane BJI ka NCP hakaban kong kalamut triang panikon yak election ha paro ki sit jongkari Bangladesh handrei hakabakot kalala banikon tang lai pheutuli bat job tang rituli kisit handrei hakabakot kandian kumpan sukude bat penkan mau ka seng National Citizen Party lane NCP jongkari Bangladesh kabalaseng daki samla ki bailam khamat ia kajiki hakari Bangladesh haus namar jar posaw kaba akajeng yap ki nong sosnong jongkari Bangladesh hakapor baka Sheikh Hasina katensyar pat resign u Hasnat Abdullah unalam jongki samla hakajiki haus namar jar posaw ulalong u chief advisor jongka parti NCP haus namar jar posan bat menta ulo job yak election na komila for jongkari Bangladesh bar uneken usamla ubamaham ban kurup yakathan North East jongkari India hakapor kaji ki kabajor hakari Bangladesh